салом бинандагони азиз, инак мо суҳбате дорем бо устодони факултети журналистикаи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон Сангин Гулзод ва Бахтиёр Қутбуддин вобаста ба рӯзи матбуоти тоҷик ва дар ин ҳошия вобаста ба он ки имрӯз мо бо кадом роҳ метавонем амнияти фазои иттилоотии Тоҷикистонро таъмин кунем. ба студия қаблан хуш омадед ва саволи оғоз ин аст ки чаро мо ҳамасола маҳз 11 мартро ҳамчун рӯзи матбуоти тоҷик, матбуоти чопии тоҷик ҷашн мегирем, таҷлил мекунем? воқеан 11 март рӯзи нашри нахустин шумораи Бухорои Шариф, яъне Бухорои Шариф нахустин рӯзномаи тоҷикӣ ҳамасола таҷлил карда мешавад. ҷашни матбуот. рӯзи матбуот эълон шудани 11 март комилан ба истиқлолияти сиёсии Тоҷикистон иртибот мегирад. яъне дар замони истиқлолият мо имконият пайдо кардем ки ҷашни матбуоти худро ба рӯзи нашри нахустин рӯзномаи тоҷикӣ мувофиқ гардонем. ва дар ин рӯз ҷашн гирифтани рӯзи матбуот ин як нав эҳтиром ба аҳли сухан, ба аҳли қалам, ба аҳли матбуот, ба онҳое ки дар роҳи рушди журналистикаи тоҷик аз ибтидо то ба имрӯз хизмат кардаанд мебошад. воқеан ҳамин истиқлолият имкон дод ки мо рӯзи матбуотро ба ин тантана, ба ин шукӯҳ шаҳомат таҷлил кунем. ба санаи таърихи табдил диҳем. бале, ба санаи ин як нав нишони худшиносию худогоҳии мо аст. бале. ин як нав эҳтиром ба таърихи худамон аст, ба фарҳанг, ба арзишҳои миллии мо аст. ва вақте ки мо мегӯем ки рӯзи матбуот, имрӯз рӯзи матбуоти тоҷик ба як ҷашни умумимиллӣ табдил ёфтааст. зеро сухан, фаъолияти рӯзноманигорон ба ҷомеа нигаронида шудааст. имрӯз хонадоне нест ки ба ин ё он воситаe ба фаъолияти восоити ахбори омма иртибот нагирад. яъне ё нашрияе, ё радио, ё телевизион ба ин хонадон дастрас аст ва таҷлили рӯзи матбуот ин таҷлили гӯё ки як иди касбии тамоми аҳли қалам ба ҳисоб меравад. чаро мо маҳз Бухорои Шарифро ҳамчун аввалин рӯзномаи чопии тоҷик эътироф кардем ё ин ки шинохтем? Бухорои Шариф дар замоне нашр гардид ки ҷомеаи ҷаҳонӣ ба як мушкилоти нав, тақсимоти нави ҷаҳон рӯбарӯ буд. маълум ки баъди фаношавии империяи усмонӣ тақсимоте дар махсусан манотиқи Осиёи марказӣ сурат мегирифт ва он миллатҳо, халқияту фарҳангҳои нисбатан кӯчаке ки вуҷуд доштанд ба арсаи нобудӣ, ба фаношавӣ онҳоро таҳдид мекард. ва маҳз дар ҳамин ҳолат, маҳз дар ҳамин як давраи бисёр буҳронӣ нашрияе лозим буд ки аз мавҷудияти халқе бо номи тоҷик, аз мавҷудияти фарҳанги ҳазорсолаи бо номи тоҷикон дарак медод, садо баланд мекард. албатта буданд омилҳое ки пештар аз Бухорои Шариф баъзе ҷузъиёте номбар карда метавонем, аммо миллияти, хусусияти миллии нашрияи Бухорои Шариф маҳз дар ҳамин давра баланд гашта буд ва метавонист ки ба тамоми ҳастияш даъвое кунад аз фарҳанги қадима, аз дигар омилҳое ки умуман мавҷудияти миллати моро тасдиқ мекард. ва дар баробари ин маълум ки баъд аз фаношавии аморати Бухоро ё ин ки умуман сохти пусидаи аморати Бухоро бисёр ҷаҳолатангез ҳам буд, мардум ниҳоят дар дараҷаи бесаводӣ ҳам қарор доштанд, бехабар буданд, хат надоштанд, савод надоштанд. албатта ин чиз пурра мо гуфта наметавонем ки саросарӣ буд, вале дар қиёс ба дигар манотиқе ки дар ин давра вуҷуд доштанд, мардуми аморати Бухоро нисбатан бесавод буданд ва мавзуоти Бухорои Шариф ҳам аз саводнокгардонии ҷомеа, маърифат омӯхтани ҷомеа, баландбардоштани фарҳанги ҷомеа иборат буд. ва Бухорои Шариф ин рисолатро гумон мекунам ки хеле ба хубӣ ба дӯш гирифта буд ва онҳое ки дар ҳайати эҷодии ин нашрия фаъолият мекарданд, ин вазифаи пурмасъулро дар давоми як соле ки шумораҳои он ба таб расида гумон мекунам ки ба иҷро расонданд. муқаддасоти Бухорои Шариф ҳам дар ҳамин аст ки роҳро кушод ва дар ҳайати онҳое ба кор фаъолият машғул буданд ки як чароғи маърифат ба даст доштанд. метавон гуфт ки матбуоти тоҷик, умуман журналистикаи касбии тоҷик дар заминаи рӯ овардан ба худшиносии миллӣ, ба ҷо овардани рисолати созандагӣ пайдо шудааст, ба вуҷуд омадааст.
وقتی که ما پیدایش ژورنالیست نظر میافکنیم دو نظریه یا دو عمل رو ما میبینیم. در ژورنالیستیک غرب در اساس سیاست و تجارت پیدا شده است. ژورنالیستیک ما باشد در اساس ادبیات و معارف پیدا شده است. یعنی از اون که در جامعه ما به سخنی سازنده، به سخنی که دوا میبخشد، درمان میبخشد بیشتر احتیاج داشتند نسبت به اون که سخنی که به تجارت مشغول شدند را طلب کنند یا سخنی را که به سیاست. از این خاطر اساس ژورنالیستیک ما، اساس پیدایش ژورنالیستیک ما مکتب، معارف و ادبیات است. برای همین هم تا اندازه همین واسطه اخبار عامه همین رسالت را امروز نیز به دوش دارند، بیشتر به تعلیم و تربیت، به سخن پروری، به ادب پروری، به احترام داشتن به ارزش‌های ملی تکیه میکنند. از این خاطر من گمان میکنم که اساس ژورنالیستیک تاجیک همیشه معرفت بوده است و رشد دادن جهان بینی بوده است. خب تشکر زیاد. تا جایی که میدانیم در دانشگاه ملی تاجیکستان از این روز تجلیل شد، جشن گرفته شد و پس از برگزار شدن یک همایش سطح بلند علمی با هیئت بسیار نفره ژورنالیستان، همزمان آنها طبق تکلیف ریاست دانشگاه ملی تاجیکستان از استخوان‌های نوبنیاد پیشوای ملت در شهرک دانشجو دیدن کردند. مقصد از بازدید نمودن از استخوان‌های پیشوای ملت در چی است؟ واقعا باید بگیم که در دانشگاه ملی تاجیکستان امسال اولین بنا یا اولین انشاءات جشن 30 سالگی استقلالیت گشاده شد و خوشبختانه همین اولین انشاءات جشنی در سال 2021 این به مکتب و معارف ارتباط دارد و یعنی بناهای نوی تعلیمی دانشگاه ملی گشاده شدند و در این بنا فاکولته های اقتصادی دانشگاه جایگیر هستند و در این بنا آثارخانه پیشوای ملت بنیاد گردید. چرا آثارخانه پیشوای ملت در دانشگاه ملی؟ اولا اینکه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان دستپروری دانشگاه ملی تاجیکستان می باشند که در رشته به حسابگیری اقتصادی این دانشگاه را ختم کردند و گذشته از این در همین مثال فعالیت پیشوای ملت یک نوع سبق دادن به نسل نو است. این آثارخانه بازگوی فعالیت یا تا اندازه آینه همین زحمت‌های پیشوای ملت همچنین راه طی کرده ملت ما را در زمان استقلالیت نشان می‌دهد. یعنی به خاطر فرزندان این آثارخانه بنیاد شده است و در مثال همین فعالیت کارنمایی‌های فرزندان ملت به نسل نو تعلیم دادن، سبق دادن است. زیرا ملت هایی که فرزانگان خود را احترام میگذارند این یک نوع برای آینده نگرانیدن، به آینده به نظر نیک نگریستن است و همیشه ملت هایی که از تاریخ خود سبق میگیرند و به آینده نگرانده میشن موفق شدند. از این خاطر احترام به پیشوای ملت یک نوع احترام به زحمت‌های فرزانگان ملت است. با آنهایی است که در راه تحکیم استقلالیت دولتی ما، در راه تحکیم صلح و ثبات در جامعه ما خدمت کردن می باشد. امروز مطبوعات تاجیک، عموما ژورنالیستیک تاجیک کدام مسئولیت رو یا اینکه رسالت رو باید برداشت داشته باشد در زمینه راه آوردن به ارزش‌های ملی، در زمینه شناخت از زحمت‌های پیشوای ملت در تحکیم استقلال، از ورطه نابودی نجات دادن مردم تاجیک، دولت تاجیکستان؟ خب در رابطه با این من میخواستم در حاشیه سوال قبلیتان قید کنم که همایش علمی که در دانشگاه ملی برپا گشت همین مسئله مطرح بود که مطبوعات در گذشته چی منزلت داشت، چی رسالت داشت و امروز آن در چی قالب و شکل وجود دارد و حضور سردبیران نشریه‌های زیاده در این محفل، استادان، دانشجویان، پژوهشگران از آن دلالت می‌دهد که مطبوعات در حقیقت در تحکیم خودشناسی ملی نقشی ارزنده دارد از آغاز تا به امروز. در حقیقت به بخارای شریف وقتی که ما به نشریه بخارای شریف می‌نگریم، مقصد اصلی آن هم تحکیم خودشناسی ملی بود
و در این راه توانست که حتی پایده‌واری قوی را نیز به وجود آورد و در تمام دیگر مرحله های تشکل مطبوعات تاجیک اگر ما نگاه کنیم این چیزا از نیمه دوم سالهای 20 سالهای 30 سالهای برقرارسازی و دوران نسبتا آرام گلگل شکوفی این مطبوعات و زمان استقلال به هم دیگر یک پیوند زنجیره دارند که همین مسئله مطرح است، یعنی که تحکیم خودشناسی ها در قالب و شکل های گوناگون و این میتواند البته بعضا به فضا و محیط اطلاعاتی وابسته به ساخت زمانه ارتباط گیرد، اما به گمان بنده بخارای شریف آغازی بسیار متشکلانه این تحکیم خودشناسی ملی بود و در زمان استقلالیت نیز این مسئله خیلی خیلی بالا رفت. از جزئیات علاوه میتوان اینجا نیز ذکر نمود که سالهای 90 یک دوره بحرانی بود که مطبوعات ما به یک سرگرمی دچار آمده بود و ما نتوانستیم که از بعضی نازکی‌ها از نقطه‌های حساس خبردار شویم و در این خالیگاه فضا بعضا اندیشه‌های تحمیلی وارد شدند که عاقبت به سنگرگیری‌ها و به جنگ داخلی آورده رسانید و بازم عصر 21 که ما را عصر گفتگوی تمدن‌ها، عصر اطلاعاتی می‌نامیم، در این روند بیشتری فرهنگ‌های کوچک قربانی فرهنگ‌های بزرگ می‌شوند و باید که در این سمت مطبوعات نقش محوری را اشغال کرده باشد، زیرا مطبوعات در محک خود این عقیده است، افکار است، اندیشه است. ما امروز بعضا از خصوصیت اطلاعاتی آن تا اندازه صرف نظر می‌نماییم که خاصیت اطلاعاتیش را کمتر کرده است و بیشتر امروز در شکل ترغیب و تشویق در خصوصیت بدیهی آن ما میتوانیم متوجه شویم و آن چیزی که پیشتر اطلاع مردم از گازیتا میگرفت اکنون در گذشته باقی ماند، زیرا امروز همه چی دستگاه تکنولوژی نوین این چیز را با وجود آورد و گمان من است که محض مطبوعات در جاده ترغیب و تشویق خودشناسی ملی تحکیم آن بیشتر از دیگر وسایل اخباری عامه امکان دارد. زیرا یک چیزی هست که نامه روز است و این نامه روز ثبت می شود و صحیفه های تاریخ را با وجود می آورد. ما امروز وقتی که به بسته های بخارای شریف می نگریم و دیگر نشریه ها رو می آوریم پورا به ما حکایت آن روز را دارند که کی کدام قلمکش، کدام معرفت پرور، کدام یک شخصی که زیایی فعال است مسئله خودشناسی را در کدام پایه و در کدام سطح بررسی کرده است و امروز نیز به گمان من ژورنالیست و یک شخصی وطن دوست است، اون نفری است که معرفت و معنویات بلند دارد و برای مقدسات دولت و ملت همیشه اولین درجه است و باید تشخیص کرده تواند که در چنین یک زمانی که نهایت مرکب است ما کدام منفعت‌های ملی خود را بیشتر باید حفظ کنیم، یک سپر، یک سنگر را چخیل به وجود بیاریم و طبیعی است که مطمئنم هستیم که اکثر آنهایی که در مطبوعات فعالیت میکنند اینا اهل ضیا هستند و از همه نازکی‌ها آگاه میباشند و این رسالت را میتوانند که به اجرا رسانند. تشکر زیاد. سخنان معلم همین را گفتنی هستم که واقعا مطبوعات سالنامه‌نویسی تاریخ است. بله. اگر ما با بسته‌های نشریه سالهای پیشین نظر افکنیم ما می‌بینیم که همون جامعه در چه افکار بود و امروز هم اگر نظر افکنیم به صحیفه‌های مطبوعات تاجیک ما همین دستاوردهای زمان استقلالیت را این چگونه انعکاس کردن مطبوعات و در راه تحکیم دولتداری ما، در راه تحکیم صلح و ثبات جامعه، پیشرفت دولتداری ما چی نقشه گذاشته است مطبوعات آن را می‌بینیم، زیرا مطبوعات همچون یک آینه، یک انعکاسگری همین این روندها بوده است و مطبوعات و دیگر وسایل اخبار عامه توانستند که یک روحیه افتخار داشتن از دولت ملی داشتن، افتخار داشتن از صاحب استقلالی را بیدار سازند و در تفکر نسل نو جای دهند. امروز در ضمیر نسل نو ما همین افتخار از ارزش‌های ملی، از تاریخ، فرهنگ، زبان گذشته ما بسیار بالا است. یعنی حس خودشناسی نسل نو ما نسبت به نسل 30 سال 40 سال پیشتری ما بالاتر است. این همه خدمت واسطه اخبار عامه از جمله مطبوعات دوره است. تشکر زیاد. خوب اگر مطبوعات ما ژورنالیستیک تاجیک در زمینه بیداری فکری با وجود آمده است، بیداری ملی با وجود آمده است و امروز نیز طوری که گفتید اصالت ملی را انعکاس میکند، شناس میکند، چون ما در عصر 21 عصر گفتگوی تمدن ها از یک طرف از طرف دیگر با برخورد تمدن ها واجه هستیم، روبرو هستیم، میگفتید که در شرایط
ҷаҳони муосир ки навъҳои гуногуни иттилоърасонӣ вуҷуд дорад, аз ҷумла чопи матбуот, телевизион ва дигар воситаҳои электронӣ, иттилоотонӣ ҳастанд, фаъол ҳастанд. таъмини амнияти ҷамъиятӣ аз нуқтаи назари иттилоот бисёр мушкил аст ва муҳим низ аст. мо кадом роҳҳоро метавонем пеш гирем ки ин роҳ нарм бошад ва дар ҳолати мӯътадил нигоҳ дорад фазои иттилоотии Тоҷикистонро? бубинед, ҳамин шумо тавре таъкид кардед, асри 21 асри иттилоот, асри ҷаҳонишавӣ, асри бархурди тамаддунҳо рафта истодааст. аз як тараф мо гуфтугӯи тамаддунҳо мегӯем, аз тарафи дигар имрӯз бархурди тамаддунҳо рафта истодааст. ва вақте бархурди тамаддунҳо мегӯем, мо беш аз ҳама бояд дар ҳифзи арзишҳои миллии худамон бошем, дар ҳифзи асолати миллии худамон бошем. инро ба кадом роҳҳо амалӣ кардан мумкин аст? зеро ки имрӯз интернет, шабакаҳои нави иттилоотӣ, технологияи иттилоотӣ марзро намеписандад. дигар марзҳо убур мешаванд. тафаккури бегона метавонад ворид шавад ва барои пешгирии ҳамин тафаккури бегона, барои он чизе ки афкори ҷомеаи моро ба сӯи нобудӣ таблиғ мекунад, мо чӣ бояд кунем? махлуд месозад. бале, омехташавии тафаккурҳо ба вуҷуд омада. зеро ҳама гуна сухан аслан ҳадафаш таъсиррасонӣ ба афкор аст, ба рӯҳии инсон аст. бале, ва вақте мо дар ин сангарҳо, дар ин бархурдҳо муваффақ шуда метавонем ки агар насли нави мо соҳиби маърифат бошад, соҳиби донишҳои замонавӣ бошанд, яъне донишҳои замонавӣ, гуфта ман онро дар назар дорам ки ҳам забонҳои хориҷиро хуб донанд, ҳам технологияи муосирро донанд, зеро технологияи муосир ҳамарӯза дигар шуда истодааст, пеш рафта истодааст. насле ки аз ҳамин дастовардҳои илму техника бехабар мемонад, ин насли аллакай қафо монда. дуюм ин ки ҳамин технологияи иттилоотӣ боиси он гардидааст ки сухан ва афкори дигарон таблиғ карда мешаванд, яъне дар андешаи бегона дар мафкурии насли нави мо ҷой дода мешавад. барои он ки мо ҳаминро пешгирӣ кунем, пеш аз ҳама ба насли нави худамон дониш, аввалаш таърихи гузаштаи худро омӯзонем, арзишҳои миллии худро тавонем ки дар тафаккури онҳо ҷой диҳем ва дар баробари он мо бояд кӯшиш кунем ки ҳамин ҷаҳонбинии муосирро дар насли нав ҷой кунем. чунки намешавад ки дар ҷомеаи ҷаҳонӣ зиста аз равандҳое ки ҷаҳони муосирро фаро гирифтанд мо дур бошем, яъне дар як маҳдудии худ мо боқӣ монда наметавонем. пас мо бояд дар ҳамин уқёнуси бекарони иттилоотҳо, фарҳангҳо, тамаддунҳо фақат он дам метавонем ки муваффақ шавем ки агар насли мо, оянда ҷавонони мо соҳиби маърифати баланд, соҳиби ақлу заковат ва фаросати баланд бошанд. ташаккур зиёд хушбахтона бо сарпарастии пешвои миллат барои босавод кардани дар маҷмӯъ ҷомеаи имрӯз се озмуни дар сатҳи ҷумҳуриявӣ баргузор мегардад ки ин ҳам бошад озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон. ватани азизи ман байни аҳли ҳунар, санъат, фарҳанг ва фуруғи ҳисоби доноии китоб аст, ҳамзамон ин фуруғи маърифат вобаста ба фанҳои дақиқ. хуб, тавре ки гуфтед, мо дар ҷаҳони иттилоотӣ қарор дорем. имрӯз васоити ахбори умма ба як майдони набард, ҳарб, муборизаи шадид табдил ёфтааст. оё волидайн, падару модар метавонанд ки дар ин равандҳо барои таъмини амнияти иттилоотӣ кӯмак кунанд? хуб, ҳар ки соҳиби иттилоот аст, соҳиби ҳокимият аст. имрӯз аз ин шиор, аз ин як формулаи қолабӣ ё шартӣ мо ҷои гурез надорем ва тамоми ҷомеаи пешрафтаи имрӯзаи ҷаҳонӣ аз пайи он меравад ки чӣ гуна дигар ҷомеаҳоро муттаҳи худ гардонад, бо хабар, бо иттилоот, бо маводе ки пахш мегардонад. ва табиист ки ин мавод ё ин ки матлабҳое ки ҳамчун як намунаи таҳоҷуми иттилоотӣ равона мегардад, ба он кишварҳо, ба он қишраҳое равона мегардад ки осебпазиранд ва онҳо ин чизро дарк мекунанд. дуруст аст ки тарбияи падару модар дар роҳи маърифатгардонии фарзандон ниҳоят нақши муҳим дорад.
مادر تربیتگر است، مادر پدر در خانه به فرزند اهمیت میدهند که او از پی چی مطالعه میرود. اینجا اشاره از آزمون‌های فروغ صبح دانایی کردید. این بسیار چیز خوب است که از جانب دولت و حکومت اندیشیده شده است و ثمره این رو ما دیرتر درک خواهیم کرد، برای اینکه این وقت میخواهد و یک نسلی که در تربیت در تاثیر همین روحیه به کمال میرسد، ما مطمئنا گفته میتوانیم که آنها وطن دوست میشوند، آنها معرفتمند میشوند، آنها تحمل پذیر میشوند و در قبال یا اینکه در مقابل همه گونه تهاجم آنها ایستادگی هم کرده میتوانند. و وقتی که خانه‌ای که کتاب ندارد، من بسیار حتی نمیپسندم اون خاندانی که در اونجا کتاب وجود نداشته باشد. اگر شما تحلیل هم کرده برید در اون خاندانی که جوانی کتاب است، من باور دارم که فرزندان اون عائله فرق میکنند. وقتی پدر و مادر خود اهل معنویات و فرهنگ میباشند، فرزندان آنها میتوانند که در مقابل همه گونه دعوت، همه گونه شعار، همه گونه خبر و اطلاعاتی که پخش میگردد طریق شبکه اجتماعی، طریق رسانه‌های اطلاعاتی، آنها میفهمند که اصل حقیقت چی است، یعنی که فریفته نمیشوند، گرفتار نمیشوند. اینجا ما درست است که کشورهای ابرقدرت با این شعار امروز حتی غلام هم ساختند کشورهای علاهیده را که در خود کشور رسانه دارند، اما مراجعت میکنند به یک رسانه خارجی که واقعی در داخل اون کشور بوده چه حقیقت دارد. این علاقه متساوی است و جای گریز هم نیست. این عصر هست که موقع بعضی رسانه ها را تنگ ساخت، از اون بحثی که در همین همایش علمی هم به مطرح گردید، موجود باقی ماندن یا نماندن مطبوعات در آینده. این درست است که اینترنت، شبکه‌های اجتماعی، سامانه‌های اجتماعی با میدان خیلی فعال شدن و مردم را خیلی متوجه کرده ایستادند. اینجا فقط یک چیز را باید احتیاط کرد که آنها وقت دوز میباشند و در برابر این تربیه ذوق کاهیده هستند. آنها طور عمر و جامعه را، اودیتور خود را مطیع میگردانند که حتی به هر گونه راه، به هر گونه فریبا رفته میتوانند. از این لحاظ هم باز میگویم که همه چیز معیار دارد و در خاندانی که پدر و مادر درک میکنند و در نظارت فرزندان خود مسئولیت دارند، آنها نمیگذارند که شب و روز آنها سر اینترنت باشند. تنها برای معلومات، برای دانش اندوختن باید استفاده کرد، زیرا اینترنت این یک خزینه هست که افق‌های ناپیدا دارد و کسی مسئول اخبار و محتوای آن نیز نیست. برای شما معلوم است که هر یک رسانه، خواه مطبوع، خواه رادیو، خواه تلویزیون، برای هر یک مطلب خود محرر دارد و هر چیز یک دسته دارد که نظارت می شود و در پیش جامعه مسئول است برای اما ببخشید بعضا اون چیزای فحش، کشتار، دیگر چیزایی که هستند از اخلاق بیرون کی آنها رو مثلا امروز مسئولیت رو به دوش میگیرند. از همین جهت اینجا مسئولیت تنها وجدان است، همون ایمان است، همون عالم معنوی است که در وجود اراده است که در وجود هر یکی ما هست، علاوه خصوص نسل نوروز جوان است که آنها رو نظارت میکند. از این لحاظ این یگان مانع سنئی ساختن این حتی تصور ناپذیر است. فقط راهی که ما میتوانیم از اون نجات یابیم همین است که ما از اون اگر درست با طور مقصدناک استفاده برده توانیم. این سه آزمونی که شما یادآور شدید و 20 ساله آموزش فن‌های دقیق طبیعی و ریاضی باعث همین بهتر شدن وضع تعلیم و تربیت در جامعه ما می شود. یعنی همین آزمون ها نشان دادند که مردم ما واقعا علم دوست است، کتاب دوست است. یعنی ما هم ملت کتاب دار هستیم، هم کتاب دوست و هم کتاب نویس. این آموزش فن‌های دقیق طبیعی را که اساسی جامعه های پیشرفته از همین سرچشمه میگیرد پرزور میکند و من گمان میکنم که همین آزمون فروغ صبح دانایی که یک انقلاب، یک تحولات را در تفکر نسل نوی ما جای داد، نه تنها نسل نو را بلکه خاندان، والدین نیز یک مسئولیت احساس کردند، یک نشان دادند که بر تربیت نسل نو بی‌طرف نیستند. و وقتی که این آزمون‌های دیگر اعلان شدند، این نشان آن است که خواه و ناخواه در جامعه نسل باسواد، نسل دانشمند آینده نیک دارد. тоҷикистони соҳиби истиқлол зери роҳбарии муваффақона ва содпарваранаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон рӯ ба рушд аст. имрӯз дар ҳамин фазо, дар ҳамин ҳолат, дар ҳамин раванд мо
аҳли қалам, журналистон ва умуман аҳли ҷомеа кадом роҳро бояд интихоб кунем ки ин роҳ метавонад моро ба мақсадҳо бирасонад, ин роҳ метавонад боз ҳам истиқлоли моро таҳким бахшад, ваҳдати моро, ҳамгироии моро боз ҳам устувортар нигоҳ дорад. пеш аз ҳама ман бар он андешам ки ҳар нафаре ки соҳиб тахассусай соҳибкасб аст бояд вазифаи худро ба таври бояд иҷро кунад. аз ҷумла аҳли қалам, аҳли матбуот, аҳли васоити ахбори омма талош кунанд ки ҳамин фаъолияташон ба нафъи миллат, ба таҳкими давлатдории мо, ба таҳкими сулҳу субот ва пешрафти ҷомеа мусоидат кунад. зеро ин раванди муосир водор месозад ки дар ҳамин равандҳо мо бояд бетараф набошем. яъне сухане ки журналистони мо мегӯянд бояд сухани созанда бошад. сухане бошад ки ҳамин миллатро, ҳамин давлатро, ҳамин сарзаминро тарғиб кунад ва ифтихори ватандориро дар ҷомеа ҳамеша зинда нигоҳ дорад. замоне фаро расидааст ки ҷомеа бояд рӯзномахон бошад, китобхон бошад. инро дар қиёс бо расонаҳои электронии ахбор мегӯем ки онҳоро аслан василаи иртиботӣ ҳам гуфта мумкин аст ва ба ин роҳ мо метавонем ки ҷомеаи худро қавиманд созем ва махсусан қишри осебпазир ҷавонону наврасонро аз ҳар гуна таҳоҷуми фарҳангӣ ё ин ки боғисозии фарҳангӣ дар амон нигоҳ дорем. барои ин масъулияти ҳар як нафар эҷодкор, махсусан аҳли қалам гумонам дар мадди аввал меистад. хеле хуб аст ки имрӯз зиёда аз 600 рӯзномаву маҷалла дар кишвари мо сабти ном шудаанд ва агар ҳар як нашрия як қадаме, як гоме дар ин роҳ ба таври самимӣ бо дӯстдории ватан, бо меҳру муҳаббат гузошта бошад, ман фикр мекунам ки дар тарбияи ҷомеа мо муваффақ ҳастем. бозам ҳамон андеша матраҳ аст ки раванди ҷаҳонишавӣ ниҳоят мураккаб аст. дурнамои онро касе то ба ҳол мушаххас нагуфтааст ки баъди 10 сола ё 12 сола моро чӣ интизор аст. инҷо танҳо ҳушёрии сиёсӣ, зиракии сиёсӣ, фарҳанги баланд, маънавиёти баланд ва огаҳию донишу ҷаҳонбино моро метавонад ки аз вартаҳои ҳалокатбор наҷот бахшад. ташаккури зиёд барои суҳбат. воқеан ҳамин аст. мо пеш аз ҳама бояд атрофи як меҳвар ки ин тоҷикистони соҳиби истиқлол аст, як миллати дорои тамаддуни коҳан аст ва инро дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун миллати тоҷик мешиносанд, эътироф мекунанд. имрӯз ташаббусҳои ҷониби тоҷикистонро дар сайти байналмилалӣ эътироф мекунанд ва расман қайд мекунанд. агар мафҳуми ҳуқуқи инсон такя мекунад ба қонун, яъне ҳуқуқи инсонро қонун кафолат медиҳад, дар сурате ки рафтори имконпазири инсон ба арзишҳои инсонӣ пеш аз ҳама ахлоқӣ, фарҳангӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ созиш кунад, созгор бошад. агар чунин аст, бояд мо шаҳрвандон низ дар маҷмӯъ бо рафторе ки дар ҷомеа аз худ нишон медиҳем амал мекунем, ҳамеша тавонем ки бо ин рафтори худ, бо амали ҳамарӯзаи худ дифоъ кунем аз арзишҳои миллӣ, аз манфиатҳои давлату миллат. барои суҳбат ташаккури зиёд. бинандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки суҳбате доштем бо Сангин Гулзод ва Бахтиёр Қутбуддин вобаста ба рӯзи матбуоти тоҷик ва дар ин ҳошия вобаста ба он ки имрӯз дар ҷаҳони иттилоотӣ дар асри 21 чӣ гуна мо метавонем аз манфиатҳои миллату давлат дифоъ намоем. суҳбати мо ба поён мерасад. Сарбаланду хонобод бошед.